kuvuga kubera ko wakoze kandi twakomeza guhimbaza Imana kuko nabwo Imana iri gukora. Amen. Wanasifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Amen, amen. Hallelujah. Amen, amen. Amen, amen. Eka some Abaheburayo igice cya 13 umurongo w'icenda. Abaheburayo igice cya 13 umurongo w'icenda. Igice cya 13 umurongo w'icenda. Abaheburayo 3 umurongo w'icenda haravuga ngo ngibusoma kandi mu nkurikire ko sindenza wenda iminota 15-20 kugira ngo tuzumve umukozi w'Imana Bishop Karegeya atuganirira mu magambo y'Imana mu buryo burambuye. Haravuga ngo ntimukayobye n'inyigisho z'uburyo bwinshi bw'inzaduka kuko ibyiza ari uko umutima wakomezwa n'ubuntu bw'Imana udakomezwa n'ibyo kurya kuko abitaye kuri byo bitabagiriye umumaro. Amen. Hallelujah. Kasubire mu kuko ushobora kutabisobanura cyane. Haravuga ngo ntimukayobye n'inyigisho z'uburyo bwinshi bw'inzaduka. Hanze hari inyigisho nyinshi zadutse zidashingiye ku kuri kw'ijambo ry'Imana. Amen. Hallelujah. Kandi abadashingiye imizi muri Kristo Yesu bazayoba. Amen. Amen. Hallelujah. Zizabagusha. Amen. Kuko ibyiza ari uko umutima wakomezwa n'ubuntu bw'Imana udakomezwa n'ibyo kurya kuko abitaye kuri byo bitabagiriye umumaro. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Nanezerewe cyane n'ijambo umukozi w'Imana yaganiriye umuvuga butumwa wa mbere Pastor Chris kuko ibintu yavuze binyuranye n'ibyo ariko ntekereza mu ijambo ry'Imana. Amen. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hari igihe twebwe dushaka Imana tutayishakira icyo dushaka. Hallelujah. Hari igihe dushaka Imana tutayikenereye ibyo dukeneyeho. Mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 6 aho Yesu yagaburiye abantu 5,000 kandi mu nkurikire ngiye kurangiza umwanya muto. Amen. Wanasifiwe. Hallelujah. Abantu bakurikiye Kristo ku musozi ari kubwiriza wamugorobye Yesu abona burije abantu bategetashe mu ngo. Yesu abaza abigishwa be bizivuga ngo abaza Filipo aramubwira ngo aba bantu hari ikintu cyo kubagaburira ko batagitashe mu ngo. Amen. Amen. Filipo baramubwira bizivuga ngo Yesu yamubashije iryo jambo muri kumugerageza. Amen. Amen. Hallelujah. Filipo aramubwira ngo nubwo twogura imitsima y'idengariyo 200 ngo tukayihereza abantu ngo buri muntu akarya ngo gatoya wakamanyu gato. Ibyo bitubona ko bishoboka. Ku ruhande hari undi muhungu wari kubategera kandi Yesu yari yamubashije ngo araza aritokeza aramubwira ngo ati hano ufite imitsima 5 n'ifi 2. Bwana asifiwe. Hallelujah. Tumemwamini Kristo Yesu ntabwo yabashije Filipo ashaka ko Filipo agaburira abantu. Tumemwamini. Oh yeah. Kristo yarakeneye intambwe imwe gusa yo kwizera. Ubuzima bwawe imisozi iguhagaze imbere ubundi ntabwo ikurwaho nawe n'imbaraga zawe.
Bwana asifiwe. Atukuzwe. Atukuzwe. Oya. Imisozi duhagaze imbere ntabwo ari twe twikuraho, izikurwaho n'imbaraga z'Imana. Ariko Bibiliya ivuga ngo ubwo dufatanya nayo, ibi uko Imana ikora mu buzima bw'umwana w'umuntu ni uruhare rw'umuntu n'Imana, kandi uruhare rw'umuntu ni intambwe ivuga ngo imwe gusa. Gwirukwegerera ngo ni intambwe imwe gusa. Bwana asifiwe. Amen. Yitwa kwizera. Bibiliya ivuga ngo umuntu utizera ngo ntibishoboka ko ashobora kwinezeza. Kandi ngiye gutanga haleluya. Haleluya. Kele gare de vide. Bwana asifiwe. Amen. Umuntu utizera ntibishoboka ko ashobora kunezeza Imana n'ukuri kw'Imana. Amen. Yesu ngo yarakeneye intambwe imwe gusa yo kuvuga ngo Bwana asifiwe. Amen. Kaya nko bavuze ngo umwami niba Ezekiel Imana yigeze kubwira ngo imwereka amagufa wari mu kibaga. Imana iramubaza ngo Ezekiel, aya magufa yakongera akabaho? Aya magufa yakongera, aya magufa yakongera kubaho akagira ubuzima. Bwana asifiwe. Tuwe mwamina. Tuwe mwamina. Haleluya. Mu bigaragara amagufa ntiyongera ubuzima, ariko mwami nimba ari wowe ni ukuri birashoboka. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Hari intambara nyinshi Imana yadusinyiye tuzireba, ukuboko kw'Imana niko kwabikoze. Turacyakora n'ibindi. Amen. Turacyakora n'ibindi. Bwana asifiwe. Umuhungu witwa Filipo ngo yari ku ruhande ari gutegera. Wari ku ruhande gutegera. Bibiliya iravuga ngo yambaye ikanzu aramubwira ngo hari ifi zibingwa n'imitsima itanu. Yesu aramubwira izo nyine ubundi reka mbabwire mu buzima bwacu. Amen. Imana aje izikenera ngo ikorane n'ibirenze ibyo yaduhaye. Bwana asifiwe. Imana ntigukeneye imbaraga zirenze ibyo yaduhaye. Bwana asifiwe. Haleluya. Ejo babikoze uko Imana yaratujuje iradutekera. Amen. Hari ahantu Yesu yize gucira abantu umugani, abacira umugani ngo itaranto. Bamwe Bibiliya ivuga ngo umwe musigira itaranto muzitanga, undi musigira. Bibiliya ivuga ngo washize igihe washebuja naza bagatereka dukoranira raporo mwazikoresheje gute. Bwana asifiwe. Wazitanga baraza aramubwira ngo databuja wazigeze itanu, undi waraziziye namanibuka jya kuzicuruza, none ngizi zitanu wambaye izi nyungu wazibiri. Baraza aramubwira ati burya namye nibukanga ndazicuruza ngizi zindi zibiri. Uwimwe yamubwira ngo namenye gukoresha mu munyamwana ngo usanga ntabwo utabisha. Ndavuga ngo nzayihisha ntabwo uzayikoresha. Bwana asifiwe. Tuwe mwamina. Imana ntabwo izi gukenera umusaruro ungana n'ibintu yagutegeyemo. Hari ubushobozi, hari levo y'imikoreshereze y'ukuntu Imana ikeneye gukoresha buri muntu wese muri twebwe. Bamwe bafite udutaranto kamwe, kandi ikibazo dufite ni ukwigerera n'umuntu kutayumva Imana yamuhaye. Bwana asifiwe. Akamashaka ngo yisukuze akurure n'ibyapote tegegere. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo Andrea aramubwira ngo hari ifi zibiri, ari imigati itanu. Amen. Yesu bakoresha izo ngizo ahaza abantu 5,000. Bibiliya iravuga ngo abantu babonye ngo ukuntu bariye. Bibiliya izabivuga ngo Yesu yakoze igitangaza ngo bararya barasigaza. Yesu aravuga ngo mutozumukira ngo bagutore ngo buzuza mu bitunga 12. Bibiliya ivuga ngo musome Bibiliya mu rwandiko rwa Yohana mu gice 5 hazavuga ngo abantu babonye ibyo baravuga ngo uyu ni wa wundi Mesiya twari dutegereje. Ubu nyine ni gukora inama turamwimika turamujana Yerusalemu turamutujore yabaye Imana. Bibiliya iravuga ngo
Yesu amenya ko bagiye kumufata gufata kumumara ngo bamwimike baca mu myanya tukaragenda wana safiwe amena icyo nshaka kuvuga sindagishikaho haleluya ngo aje hakurya ngo abantu baramushaka okay wamenya ko ari hakurya inyaje ngo bamusangayo ubashitse aramurate kumwigisha tumaze imisozi tugusha wagiye Yesu ngo amenya ko bataje bamushakira kwizera ahubwo ari amizima Bibiri zivuga ngo Yesu arababwira ngo bana sifiwe ngo nukuri kw'Imana ntabwo mwakurikiye agakiza twamukuriye kwizera ngo ni amizima mwari ngo kubera iki mushaka gukorera ibiryo bishira mudakorera ibiryo bikumaho kugeza mu bugingo amena haleluya haleluya bana sifiwe Kristo arababwira amena kubera iki mukora ibiryo by'umwanya mutoya kubera iki mushaka kwaza amara y'umwanya mutoya wabantu baramusubiza ngo mwumve ikiganiro rero nari nkurinze kurangiza haleluya haleluya ikijambo rivuga ngo tugomba guhaza umuntu w'imbere ikababwira formule y'Imana ni igitangaza amen haleluya ikijambo rivuga ngo twuzuze umuntu w'imbere duhaze umuntu w'imbere twuzuze umuntu w'imbere amen haleluya amen amen abantu baramubwira ngo none ngo dukora ubuhe murimo ngo kugira ngo twizere Yesu arababwira ngo umurimo mugomba gukora no kwizera uwo yatumye gusa asayiwe Bwana asifiwe amina asifiwe amina no baramubwira ati kwizera twizere ariko ntuzirengagize kera kose basogokuza mu butayu Imana yageza iko ikintu gitangaje abantu bakora kwizera ati nk'urugero mu butayu twari basogokuza bareba Imana yakoresheje hose manu barayirya baramubwira ngo iki kintu ukora ngo ari ikintu ushobora gukora ngo gito tukamutwizera Bwana asifiwe atukuze amen amen haleluya Kristo arababwira ngo nukuri si bose babagaburiye umutima mu butayu si bose babagaburiye umutima mu butayu amen amen haleluya mu miterere yacu hari igihe kenshi dushaka Imana tutayikenereye ivyo dushaka donc tugashaka Imana tuyikenereye ko idukorera tubana nayo idukorera ivyo dushaka iduhereza abantu iduhereza amafaranga iduhereza akazi ariko twebwe tudashaka gusohoza ivyo Imana ishaka idushaka Bwana asifiwe tuwe amina amina atukuze amen 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 Bibiri ndavuga ngo amen Yesu amenye ko imitima y'abantu ibageza arababwira ngo nije mutsima wamana tuva mu ijuru unjya tazongera gusoza amen Bibiri zarabivuga ngo babandi baririmbye ngo uyu ni wamara gukwiye kuza tumwimike bamatangira gusubira mu ndagongorera umwegereye wese wavuga gutya si wa muhungu wa Yosefu na Mariya Bwana asifiwe babandi bababaje tuzi iwabo kwaravuga ngo niwe mutsima tumurye Bwana asifiwe atukuzwe amena Bibiri yavuze ngo himuri yose n'inyigisho z'uburyo bwinshi bw'izanduka ngo kuko umutima ukwiye kubeshwaho n'ubuntu bw'Imana mutabeshwaho n'ivyo kurya kuko bitaye kuri byo mu mitsima ku nyigisho ahazari inyigisho z'imiceri nimuve ku nyigisho z'ubuhazi ibi ngibi ni ibintu bivuga ngo kwitoza ku mubiri ngo bigira umumaro mutoya formule y'Imana ni igitangaza beneda iyo twazibuhishije umubiri iyo amaso yacu afungutse ku mubiri kuri systeme y'isi agafunguka cyane ariko kazamaguma azamagenda
Ayumuka yahumuka ayumubira kamagenda ho. Bwana asifiwe. Iyo tugaburiye umuntu w'imbere cyane uw'inyuma zamagenda ashiraho amaso yiwe agakura. Ukazuca ku bakobwa beza mukirirwana ukamara n'umwaka ukara n'imyaka 2 utarandika message y'ubucucu. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Tuvuge amen. Amen. Uko niko kuri mbabwiye. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ukabana n'abantu imyaka 3 utarandika umukobwa n'umugeni mubeshya mu Rwanda. Reka mbabwiye umuntu wese iyo atagaburiye umuntu w'imbere biroroshe cyane cyane ko Satani kwitiza ikavugira igikoresho cyane. Bwana asifiwe. Kandi ngiye gutanga haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Atukuzwe mbere. Hanze hari inyigisho zizaduka. Hari inyigisho z'imitsima. Hari inyigisho zidafatiye kuri ijambo ry'Imana. Tugomba kuzimuhisha umuntu w'imbere. Akaje ijambo ry'Imana. Tukambuza kusaba. Paulo yigeze kuvuga ijambo. Avuga ijambo aravuga ngo nkinyisa umubiri wanje. Kawukoresha isubusha. Kugira ngo ahari n'Imana. Bwana asifiwe. Ahari n'Imana gukora. Ntaboneka ko nemereka amabwire bene. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Mwabakozi b'Imana bagawe ibisanga. Reka mbabwire inyuma yo kuvuga atute. Tuzaducinyisa umubiri tutegeke. Tubwire umusha. Mubwire mushaka. Ntabwo bavuga ngo urasenga. Amen. Kandi n'urugamba rukomeye. Muzorebe uyo wapanze gufunga. Hari umuntu birabaho. Inzara ukamubwira inzara udasanzwe ugiye kandi akabwo biba muri twa gahunda zitandukanye ukiri gutari batari ijoro. Bwana asifiwe. Tuwe amen. 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 Amaso yacu arafungutse cyane. Arafungutse ku tuzi, arafungutse ku bagore bacu, arafungutse ku bana bacu, arafungutse gushaka amafaranga, arafungutse kwipanga gushaka amazu, arafungutse kwirukanga gutunga amafaranga no kugira gute ibyo si bibi. Bwana asifiwe. Hari umugabo umwe mu bigeze kweza bandika izamini bafata isake zibiri kandi kamwe kari gatoya inisake ni naro gatese izi sake zibiri mwamubona bigwanye ni yo tsinda ngo ati ngiyi no bishetera amafaranga ati bose mashita kuri yandi nini sawa nyuma y'imisi 3 muzoze tuzoteranya irya nini aragenda ayambira imisi 3 idafite kakana akagaburira saa 6 na nijoro saa 6 na nijoro arangije gashira wa munsi ugeze azishira mu rugamba kakandi kakaza kayibya petusi imbere n'inyuma. Bwana asifiwe. Kamata bwira ukwegere wakora mu nda nta muri nsuzubirimba adahazi uzutanga ibintu zawe. Bwana asifiwe. Nta kuvuga utuntu ugomba guhagarara atuzu atari akora mu nda n'umuntu w'imbere. Bwana asifiwe. Usibye ibizacu zamona twamenyereye nimba ari kiza kindera ubwoba karira mu gicuku nugutekereza ko ushobora guhagarara imbere y'abantu mana Dairo kuri bikwa wazi kandi uriya mugabo aranzi kuyibacu. Bwana asifiwe. Ukuzubira ngo abantu ukuzubona ko umuhungu n'umukobwa ufite ijwi ryiza cyane ryo kumvira ibintu dutanga ni ibintu z'umwuka duhabwa n'Imana nitiyo ugomba kuba wonsa amakakama avuye mu ijuru wamara uhagarara imbere y'abantu. Bwana asifiwe. Ngiye gutanga haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Kuririmba afite inzara yo mu ndabwira umwuka kandi twatubibona indirimbo ubundi iyo twaje hano turi kuririmba tuba tuje
imitima y'abantu hano hari amagufa y'umagaye nawe gendubeho wamagufa y'umagaye ewe gendubeho aranyitegereza urukundo ruramusanga ati gendubeho. Bwana asifiwe. Amen. Topike zishaje udutopike wanditse abantu bakuye muri teoloji bigiye ikarimo ibintu by'Imana nta bufindo nta bintu byo ngo ni ibintu Imana itari guhaha ukwe kureka. Bwana asifiwe. Amen. Timuyobse n'inyigisho nyinshi zizaduka. Amen. Kuko ibyiza nuko umutima iyo bavuze umutima bavuga kwa muntu w'imbere atabeshwaho n'ibyo kurya n'umuceri agomba kubeshwaho n'ubuntu bw'Imana ari ryo jambo ry'Imana n'ubusabane bwa Mwuka Wera. Bwana asifiwe. Ngo kuko iyo biteye ruhande ngo wowe ukazuhisha umuntu w'inyuma ngo biri mu bintu bikeya cyane uzazamuka tubwira ibintu by'iwanyu. Bwana asifiwe. Amen. Bintu by'Imana si kopie kure bintu gutora je kandi bimaze kuntangaza cyane. Hari n'igihe turirimba indirimbo nkumva yamfashe bwaca nkabati ya ndirimbo umwuka we nayigeraho nkamanuva yashize. Bwana asifiwe. Kwa mvuga ngo iturufu narayirishije ngo ejo urayirishije umwana ngo nigera mwamika musubira ngirisha oya subufindo sikopie kure ni ibintu zo kuyoborwa n'Umwuka w'Imana. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Hallelujah. Guys, turi muri igihugu cyaciruka ifite ubuzima dushaka twirukana ariko bene data reka mabwire iyo nyenyeri iyo tara Imana yashize muri wowe uramenye ntibikazime wishi zinyuma gusa kandi akakubwira ikikwereka ko ufite umuntu ubifatire kugira uheruka kuganira n'Imana ubicishije ijambo ry'Imana. Wewe binafsi wewe ku giti cyawe utekereze umunsi uheruka kufungura Bibiliya ukayisoma ukumva amusoza aratibutse wewe binafsi ni ibintu abantu babumye Bwana asifiwe. Cyangwa usabane bwawe ku giti cyawe utekereze niba uheruka kugira usabane ku giti cyawe. Imana ibamugisha nashoboje Yesu abanyarwanda.